Khur nakaslem jong unong san Hima. Ka first Sohra International Half Marathon kalalong ka basyongkon bha lingba ka jingwan ni shimanta da ki Nongmareh na kaleng ki banta jong ka perthai ha ka singi balang ha Sohra. Ha ka Jingjop mare jong ka 21 ki elite ki shinrang ya ka nam la du lara do Nongmareh na Ethopia u adisu bekele abebe ubala pendap ha ka shikenta ar minute ar puwe second ya ka kerdan baar layo adau tirtha pun nari India ubala pendap ha ka shikenta 1 minute khat khandai second ya ka kerdan balai layo adau tu cheruyot na Kenya ubala pendap ha ka shikenta 1 minute shi second ya ka kerdan nong job na pedeng gi kentai 21 ki elite lara da ka Nongmareh nari India ka richa Bhaduria na Uttar Pradesh ka bala pendap ha ka shikenta khatlai minute arpu ar second ya ka kerdan baar la Khur da ka Christine Kambua Muyanggana na Kenya ka bala pendap ha ka shikenta khat saw minute arpu khandai second ya ka kerdan balai la yora da ka Nongmareh nari India ka Arpita Saini ka bala pendap ha ka shikenta arpu minute hinyo second kumjo ya kerdan basau bat basan la Khur da ka Nongmareh na Meghalaya ka Mark Winless Ramsey ka bala pendap ha ka shikenta arpu pra minute hinyo second bat ka Susan Chebet na Kenya ka bala pendap ha ka shikenta laipulai minute sanpun rio second kita ki Nongjob ha ka elite group kilayo priang ya ka khusnam ka ba iwei pon san lak tingka shi lak tingka san pho hajar 100,000 tingka bat 8,000 tingka. Ya kani ke International Half Marathon. Lapan long ha kasian ke Baningkong ha kani ke jela lingba ke tenat dialek kai ke Sorkar jela haringkat ke Jingjop nok tilang bat ke Meghalaya Athletics Association bat ke Meghalaya State Olympic Association. Ya ki khusnam shikinong job la sam do Commissioner Secretary ke tenat dialek kai jong ke Sorkar jela usampat Kumar IAS kum ukongsan ha ke bala sakhilang ru de ki dukhat nong kit kam ke MSOA ki officer jong ke tenat dialek kai ki DSO ha ke shnong mausmai.